hari ahantu nasomye muri Bibiliya ngo umunsi ngo Isake ashaka, urumva ashaka Rebeka, ngo Rebeka yamumaze agahinda ngo ka nyina ngo Sara wapfuye. Niko byashaka nyina ako gahinda niwe nakayima ngo Rebeka yamumaze agahinda ka nyina Sara, biranditse aramwitangirira. Urumva umwana ashatse umugore, urumva agiye ubupfubyi bugiye gushira muri we, urumva abaye umugabo abaye responsable nyina kana bango yubakira umwana, urumva nta n'umuryango twubakira umwana warandiwe nanguje kumwaka umugore. Ndebye biriya bintu ukuntu bafatura umwana, urumva ariko manje jewe ndori n'ikindi nanenze niba ari abagabo bari muri Salomani tubarebereye ni feke baramukubise wa mugabo kandi iriya yari yuzuyemo abasore wa kubera ko bamuretse ko rabira jewe yaje konje nari ndari jewe ari kugwana hariya tukaja muri polisi. Yes, muraho neza nshuti bavandimwe bakunzi bacu, turabasuhuje cyane, tugize ati mwaramutse kubavyutse, tugize ati mwiriwe kubo bwije. Yes, murabibona ko uyu munsi ari ku cyumweru, ntabwo twizimba amagambo, dukeneye gukora ibintu fasta kubera ko hari amakuru ahari dukeneye kubagezaho. Murabizi ko twebwe duhora tugorora, duhora abashatse kuyoba tukabagorora, abashatse kugenda nabi tukabagorora. Rero niyo mpamvu uyu munsi hari amakuru y'abantu bakeneye kugororwa ahari dukeneye twaje kugira ngo dukoreho. So rero turabasuhuje mwese inshuti zacu bamaze gukanda subscribe, Imana ibahe umugisha mwinshi, ndetse n'abatarakanda Imana ibahe umugisha mwinshi kugira ngo mubone ko ari iby'ingenzi gushigikirana, n'abatazabona reba video ngurangire Imana ibahe umugisha mwinshi namwe kugira ngo mubone ko kureba video ikarangira ari iby'ingenzi. So rero murabona ko uyu munsi dufite umwanya muto kugira ngo dukore. Rero dukeneye ngo tubagezeho amakuru magufi ku ncamake. Ayo makuru yari maremare ariko tugiye kuyababwira ku ncamake kubwo kugira ngo mutabona ko ari amakuru yahabaye tukabatererana ati tuyavuge. Rero tugiye kubagezaho aya makuru aka kanya kugira ngo muyumve, mwumve ukuntu ibintu bihagaze. Amakuru rero tugiye kubabwira ni amakuru avuga ngo, umutwe w'amakuru aravuga ngo ababyeyi bivanga mu rukundo rw'abana kandi abana batarivanze mu rukundo rwe na nyina. Muraza yifata akabwira abana biwe nkeneye ko muzashakwa n'abadiaspora, cyangwa ukabwira abana bawe b'abahungu nkeneye ko muzashaka abadiaspora. Wewe ufite no mu diaspora, iryo jambo rya mbere banza umenye ngo wewe ufite no mu diaspora, cyangwa banza umenye ngo wewe ufite ni so wamugukundiye cyangwa nyoko. Umuntu ukwije imyaka 18 aba kwije imyaka yo kwigirira amahitamo, kubwo kugira ngo amenye uwo bazabana. Ariko uri mu gusanga ababyeyi bamwe ugasanga bahangayitse, kibakiri ko bashaka ko abana bashaka ngo baje kubaka cyangwa bashaka ngo bubake, bakeneye ngo abana bashaka ifaranga. Nubwo umwana yoshaka umukecuru utazabyara, ariko gusa umukecuru apfa kuba ari hanze azaza amwoherereza ifaranga. Nubwo umukobwa yoshaka ku muhungu w'ikimuga, bene kijya kidafite ico cyo kwimarira gusa gipfe kuba kiri hanze, kizaza kibona kidogo kimwoherereza, kizanaheshe wa mukobwa wiwe kubona viza yo kuja hanze, batangire kubona amariro. Mwabaye gute mwacenutse imitwe yanyu yafungutse. Rero amakuru tugiye kubagezaho, murabizi ko mu minsi yashize hari hakurya mu gihugu cy'Ubugande hari mistake yahabaye, umwana w'umuhungu witwa ngo ni James aragenda arashaka. Ibyo bintu twabibagejejeho, twaberetse ukuntu byagenze. Noneho mu busanzwe bari basanzwe baje kugarura umukobwa washatswe, bagatuma abandi bantu bo muri famiye, hakagenda basaza b'umuhungu, hakagenda bene wabo basaza b'umukobwa, hakagenda bene wabo umukobwa bo muri famiye,
ariko noneho ikintu gisha twabonye gitangaje gikojeje isoni kitabaho kabisa mu bwoko bwacu ndetse n'andi moko twibaza ko gishobora kubaho. Ise umukobwa wenyine arahaguruka aragenda arinjira kwa bamanyana ye, bari babaye bamanyana ye bakanya gato, arinjira ashikara avuga ngo akeneye umukobwa we ngo aze babonane. Umukobwa waraje barabonanye, bakirangiza kubonana ahita amubwira ngo hanze ubu sohoka dutahe. Umwana aramubwira ngo niyitonde bavugane, arababwira ngo ntaco kuvugana, navuze ngo sohoka dutahe, narakubwiye ngo uzaje mu ba diaspora. Kuraje abahungu bambarara gute? Narakubwiye ngo uzaje mu ba diaspora, none hawe uje gushakwa n'abahungu bicaye hano mbarara. Umwana yakunze yashatswe n'ubundi uje kumugarura, aracakunze umugabo kuraje kumusohora, uhawe kwega bena kujya kugukwega nyine. Umwana yananiranye ufashe inkoni mu maboko nkusuhuye ngo haje gutwara umwana ngo azashakwe mu diaspora. Ibintu bigaragarira n'amaso y'abandi bantu bose. Tambabazi z'umwana nazikufite, tampuhwe z'umwana wawe ufite, gusa ikintu kimuhanganye naco we kurahangana no kuvuga ngo umwana azashakwe no mu diaspora, umukwe wawe azakubesheho. Uri ikimuga? Iyo uretse umwana agashakwa kuwo yakunze, ukareka gushakisha umwana aho we wakunze kuzo we ukeneye. Rero amakuru tuyihutishe. Ejo ku munsi w'ejo wa gatandatu tugire guke tubona wa muhungu nawe arabahimye. Umwana w'umusore n'umugabo twamushimye pe, twamushimye kubera ko yakoze ibintu by'abagabo, yihagazeho. Kubera ko bari babikoze bazi ngo bamwiciye izina, babikoze bazi ngo hari icyo bamukoreye cyo kumubabaza. Ejo tugire guke tubona arashatse, ashatse umwana isi. Vuga nawe aho uri ngo ashatse umwana isi kabisa, umwana w'umukobwa mwiza yarayashatse. Hari ahantu urasomye muri Bibiliya ngo umunsi ngo Isake ashaka, urumva ashaka Rebeka, ngo Rebeka yamumaze agahinda ngo kanyina ngo Sara wapfuye. Niko byashaka nyina ako gahinda niwe nakayima ngo Rebeka yamumaze agahinda kanyina Sara, biranditse aramwitangirira. Urumva umwana ashatse umugore, urumva agiye ubupfubyi bugiye gushira muri we. Urumva abaye umugabo abaye responsable, nyina kana bango yubakira umwana, urumva n'umuryango twubakira umwana. Warandiwe nanguje kunhaga umugore, ndebye biriya bintu kuntu bafata uriya mwana. Urumva ariko mari jewe ndori n'ikindi nanenze, niba ari abagabo bari muri Salomani kuntu barebereye Imana ni feke, baba mukubise uriya mugabo kandi iriya nzu yari yuzuyemo abasore wa kubera ko bamuretse ko rabiraje. Jewe yaje kuba nje nari ndari, jewe ari kugwana hariya tukaja muri polisi. Kandi ikindi nacyo habe niyo mukora iki mukazana iki, ntabwo mfite gutaha. Kera naraje sinovuga ngo narishingiye nindangiza ngo se mu rugo cyo gisebo jewe ntacyo noshobora kandi ntacyo no kwihanganira, kandi ntabwo nosubira nkaba umukobwa nkaba nk'abandi. Ibyabaye kera byabaye byarangiye, nta kindi. Gusa musenge gusa Imana, munsengere niko nobabwira, munsengere Imana izongere neza inyubakire urugo rwiza, ariko ibindi murimo ntabwo ari byo. Mugende mubireke cyane cyane. Genda ubwire mama nubishije ariho mbese washize pressure hejuru cyane. Nari ngwaye pe, kugwara ko nari ngwaye, ariko ntabwo banteruye, narakunze ndagenda. Ashira umutima hasi kuza ko nzoza, kandi ntabwo ndi hano hafi. Gusa munsengere nta kindi nobabwira. Ndacyari umwana wanyu pe, habe niyo mwonyihakana gute. Umubyeyi habe niyo kuyakana umwana wiwe, ntandi umubyeyi aguma ari umubyeyi.
nimwe mukunda kubimbwira ngo abe umwana niyo yokora ikosa gute ringana gute umuvyeyi akamurakarira akamugira gute ko ngo umwana azaguma ari umwana wiwe. None ga naje ndaguma ndi umwana wanyu nubwo muri make ntabumviye niko novuga, ako gusa mugende mutuze kabisa. Ntabwo nagiye ahantu habi, ntabwo ari habi cyo kuvuga ngo ni umuryango mubi ngo ibiki oya, kandi ntabwo ngo nagiye umuryango wa kure ngo ahantu mutazi umuntu oya. Famiye yiwe iri hano mugende imba mushaka kumenya cyane mugende mubaze taribi nta kibazo. Novuga ngo narishingiye nindangiza ngo se mu rugo cyo gisebo jewe ntacyo noshobora kandi ntacyo no kwihanganira, kandi ntabwo nosubira nkaba umukobwa nkaba nk'abandi. Ibyabaye kera byabaye byarangiye, nta kindi gusa musenge gusa Imana, munsengere niko nobabwira, munsengere Imana izongere neza inyubakire urugo rwiza, ariko ibindi murimwo ntabwo ari byo. Mugende mubireke cyane cyane genda ubwire mama nubishije ari wowe mbese washize pressure hejuru cyane. Nari ngwaye pe, kugwara ko nari ngwaye ariko ntabwo banteruye, narakunze ndagenda. Ashira umutima hasi kuza ko nzoza, kandi ntabwo ndi hano hafi. Gusa munsengere nta kindi nobabwira, ndacyari umwana wanyu pe. Habe niyo mwonyihakana gute, umuvyeyi abe niyo kuyakana umwana wiwe, ntandi umuvyeyi aguma ari umuvyeyi. Nimwe mukunda kubimbwira ngo abe umwana niyo yokora ikosa gute ringana gute umuvyeyi akamurakarira akamugira gute ko ngo umwana azaguma ari umwana wiwe. None ga naje ndaguma ndi umwana wanyu nubwo muri make ntabumviye niko novuga, ako gusa mugende mutuze kabisa. Ntabwo nagiye ahantu habi, ntabwo ari habi cyo kuvuga ngo ni umuryango mubi ngo ibiki oya, kandi ntabwo ngo nagiye umuryango wa kure ngo ahantu mutazi umuntu oya. Famiye yiwe iri hano mugende imba mushaka kumenya cyane mugende mubaze taribi nta kibazo, ntacyo no kwihanganira, kandi ntabwo nosubira nkaba umukobwa nkaba nk'abandi. Ibyabaye kera byabaye byarangiye, nta kindi gusa musenge gusa Imana, munsengere niko nobabwira. Fashe icyemezo byonyine, ibintu byo kujya gufungisha umuntu ngo yashatse, abantu barafunzwe hano barara, abantu bari mu bibazo n'izi polisi zitari zo minemo zo kujya amafaranga oya zinakwica zona kwicirana n'umuntu hanga ngo yashatse. Tabari mu gupfa Kenya, bari mu gupfa buri munsi. Ejo bundi twaragiye tubona amakese bene ayo ngayo. Ni ukuvuga ngo ibi bintu birababaje, vraiment birababaje. Abantu badukurikiye muze gutera comment na mituwarite ibihagurukemo, muze gutera comment muvuga ngo ibi bintu ntago ari byo. Ni gute baka umuntu umugore? Guys, hari zuba ryinshi ariko aya makuru arababaje ndi kumva nanarira pe. Umuntu w'umusore, umwana w'umusore ngo kubara mwaka umugore. Hanyuma tuvugishije ukuri, ese uyu muhungu James afite irekosa? Tuvugisha ukuri, afite irekosa. Yashatse nkuko abandi bashaka, kandi muri iyi minsi hari umuntu udashobora gukora ubukwe bitewe n'impamvu nka zingahe. Hari impamvu y'ababyeyi, hari igihe uvugana n'umukobwa akabwira ati ababyeyi banje ntago bashaka ko nubaka, barashaka ngo nige, kandi umwana adashaka kwiga. Ni impamvu imwe. Hari impamvu ya kabiri, ababyeyi bamaze kugira irari, bagize irari, ugasanga haza kubaza mu diaspora. Hari ejo bundi hari izindi kese zabaye hano mbarara bene izo ngizo narazumvishije, nk'umwana ngo yarakowe no mu diaspora bamubomboye ngo baraje kumugarura ngo ibiki n'ibiki, ngo bamwinye mu diaspora ngo none ngo uriya ngo araje ngo aramutwaye. Koma ibyo ni biki? Ibyo ni biki mu diaspora? Natwe tuzajaye, n'aba ngaba ba James bazajaye. Afite na mushiki uri mu Burayi, afite mushiki uri mu Burayi yagendeye aha ngaha twarasenganaga muri Kirenga. Urumva afite mushiki uri Burayi nawe azagenda. Nabonye umusore mwiza, umwana muremure, umwana w'umunyabwenge. Urumva uyu mugabo yihemye. En plus ugiye kumwongera umubabaro, uriya mwana n'imfubyi. Urumva umwana w'imfubyi nyina yitwa Nyamasusu, twaraturanye hara na Kivari imyaka myinshi, no mu rurimbo twarabanye.
ugiye kumwongera agahinda ku kandi. Urumva hari ahantu nasomye muri Bibiliya ngo umunsi ngo Isake ashaka, urumva ashaka Rebeka, ngo Rebeka yamumaze agahinda ngo kanyina ngo Sara wapfuye. Niko byanditse ngo nyina ako gahinda niwe nakayimari ngo Rebeka yamumaze agahinda kanyina Sara, biranditse ara mwitangiriro. Urumva umwana ashatse umugore, urumva agiye ubupfubyi bugiye gushira muri we, urumva abaye umugabo abaye responsable, nyina karabango yubakira umwana, urumva n'umuryango twubakira umwana, warangize nanguje kumwaka umugore. Ndebye biriya bintu kuno bafata uriya mwana, urumva ariko manje jewe ndori n'ikindi nanenze niba ari abagabo bari muri Salomani kuntu barebereye Imana ni fake baba mukubise uriya mugabo, kandi iriya nzu yari yuzuyemwo abasore wa kubera ko bamuretse ko biriya bintu. Noneho jewe yaje kuba nje nari ndi hari je nari kugwana hariya tukaja muri polisi mani bangirije uriya mukobwa. Biriya bintu no kwica umuntu muri none se oya tubwizanye ukuri, ninde musore warebye iriya video wamenye ko yararanye kera nura uzamushaka uzaje kumushaka? Ni ikibazo ubu hozanira umwana ibibazo. Hari abo bagiye baka abagore hanga babuza abagabo babuza abagabo tubazi Imana barahari babuza abagabo. Umugabo arahenze ubu nyine, umugabo n'urunoro cyane, urumva cyane. Abakobwa bundi bavuga ko abakobwa bavuka ari benshi. Icya kabiri abahungu bari kugwa ku rugamba ari benshi, n'abakobwa banga bazagwa ku rugamba. Mvuye kuwagiza Imana ukabona abakobwa bagusore barasotse mu wawe n'amahigwe. Nanje mfite abakobwa muri iki gihe Mana, nimbona umukwe araje, birababaje nubwo twatuse urumva araje ubujya azazamo kose pfa ku umwana wanje yabigize mu ruhare yakunze bakanamukwa bakavugana bakumvikana ibyo gukwa n'inyuma banze bakundane. Buri inkwa ahantu reka nkwereke nubwo yaba inkimwe, urumva namubwira sinzakurongoranya. Icya kabiri sinzakugemurira bijya bintu byose bazagenda bitwara amafaranga. Namubwira ati sinzabikora, mugende mwubake muje muri protector mushaka amafaranga, kandi bafite amafaranga bari umwana wawe nabimukorera, kandi nkabimukorera ataruvuga ngo ni inyungu n'ibiki kandi amuheza n'igishoro umugabo wiwe. Urumva sinkubu mfite cyane uko wawe se nahita muheza kamera uvuga ati umwana wawe se kamera hariya uzana ama video posting cyangwa ukore channel yawe. Umwana wawe ugomba kumufata neza. So ikintu ngewe ngiye kuvuga kuri iri jambo, abantu nibareke guhemukira abana babo. Umwana yakunze bino bintu ni risk y'ubuzima bwose, kuvuga ngo ufate umwana umubwira ngo shakwa n'uyu ngo kugira ngo bizagenda gutya, izo ni ingaruka. Urumva wenyine yabikubwiye ndashaka umukobwa, ndashaka umugabo uri hanze wenyine kabisa, aho ni sawa. Kuko ari abakobwa bavuga ati ngiye sinzashakwa n'umukene, bimuvuyemo akavuga ati ngiye sinzashakwa n'umukene, kandi ari nawe umubyeyi jewe sinkunda guhangayika, sinkunda ubuzima bworoshe n'ibintu ubuzima bukomeye. Jewe nkunda ubuzima bworoshe, nzashakwa no mu diaspora cyangwa nshakwe n'umugabo ufite akazi keza, ufite imodoka. Ariko hari undi mwana ukubwira ati nje ndashaka umugabo ufite urukundo, ndashaka umugabo mwiza. Abo nibo rero bagabo bubaka azatembera n'umugabo we yumva arishimye cyane. Urumva ibi bintu rero community yacu y'Abanyamurenge mugerageze n'ukuri kw'Imana, abantu bashukuriye za mituwarite bino bintu bazabihagurukemo, abantu bakuriye imiryango bino bintu bazabihagurukemo, bicare baganire. Turi mu buhunzi, umuntu yarahunze, urumva afite stress z'ubuzima, abantu bari mu kurwara za stroke urabizi nyine bagapfa. Urumva agiye gukunda umwana, agahinda karashize ku mutima, abonye urugo, warangiza nawe ukaza ukarusenya muri buriya buryo. Ese ubundi kubera iki badakoresha base n'amategeko? Nimba ari amategeko, urumva baba bagiye bakaja kuripotinga muri polisi, hanyuma polisi kazaza kabafata bakaja mu rukiko, umwana akavuga ati njewe sintaha. Kandi gana polisi tutabiciye iruhande, polisi ishigikira urukundo nicyo kintu cyambere. None kandi iyo mubizanyemo ruswa, ibintu by'indowa twebwe turabizi, twebwe byatugizeho ingaruka. Urumva mama ashatswe mu ndi muryango, ejo ndetse ko mbivuga mu kindi kiganiro, mama yaratubyaye aradusiga kubera indowa, aje arataha kuko yari umugore wa kangahe wa gatatu, yari wa gatatu. Urumva asubire iwabo, arongera arashakwa kandi aradusiga kubera indowa. Nta kugumana na muzehe kubera atari indowa.
Mariyamu hari abantu je nakurikiranye amateka ya Mariyamu, hari abantu yasenyeye ingo akavuga ngo Imana yambwiye ngo wa munsi mwahuye na wa mugabo mwarakundanye mukanajyamana mwarangiza ukaja mu rundi rugo, wa munsi Imana yaravivuye ko ari indoha, garuka ku ndoha yawe. Abo bantu barahari, abantu bazosoma igitabo cya Mariyamu c'indoha. Indoha kwanza ni urukundo, icya kabiri biriya byo gusinya mu miryango no mu ikanisa, biriya ni intambwe yinde ikurikira inyuma, ariko indoha ya mbere ni urukundo. Deja mwamaze no kubishira mu bikorwa, mwahuye mu maranye kabiri mu maranye gatatu, ubu nyine bari mukora n'ukwezi bakaja mu mwaka. Imbere y'Imana no kuruka Imana muzabisamba, imbere y'Imana muzabisamba. Urugo wasenye Imana izarukuziza, ushobora no kuburije kubera urugo wasenye. Wewe nkurikiye nushaka kuntuki, nushaka kuvuga ibyo ushaka, ariko nje nakubwije ukuri imbere y'Imana muzosamba ingo mwasenye. Birababaje kubona umwana w'umunyamurenge, urumva umwana w'umunyamurenge ubayeho neza, mbararati tabayeho neza uramwana abayeho neza, urumva bafite amafaranga iwabo, bafite amafaranga, umuryango wabo ufite amafaranga. Se wabo nuri ya mwana ntuze yitwa nde hajya ntuze se nibaga izina giwe, yarize arangiza maîtrise hano mu Buganda, yakoze ngira ngo maîtrise, ubu nyine naherutse azakora muri UN. Urumva bafite amafaranga. Ikingenzi nuko umukobwa sekuru uyu mwana Bideri sekuru wa James Bideri niwe muntu wari ufite inka hariya mu Bibogobogo, mu bantu bari afite inka zinshi, inka magana. Bideri ari mu bambere. Urumva malgré nubwo twaba turi mu buhunzi, ariko muzamuheza. Ni ikintu kitabaho n'ukuri kw'Imana. Umwana wo kwa Bideri ngo bamwatse umugore gute se, kubera iyihe mpamvu se, witwajije iki? So nje cyo nasaba abantu niba uno mwana inama wagira abagabo bagenzi bawe, abagabo bagenzi bawe nibo nimwe mugira niba Yesu abana burenganzira bwabo. Cya kabiri, ganira n'umwana wawe, nakunanira akabomboka uzobara naniwe kumuheza inama, uzobwira umwana ngo tukabomboke, nakunanira akabomboka uzamurekera uburenganzira bwiwe. So ikintu ntabwo no munsi ari waje gutanga discipline utarayitanze mbere y'igihe. Wagombye kuba warayitanze mbere y'igihe, vuza ijambo ukayitanga mbere y'igihe, ukabwira umwana ngo ntukashakwe utambwiye umugabo mugiye kubaka. Kandi hari n'ikindi wagize ubusabane hagati yawe n'abana barakumvira. Ubundi umwana impamvu atakubwira nuko azi kudashobotse. Nakubwira uramubwira ngo vanga, ni kwa kundi winjira mu nzu ukazukubita umwana agira ngo avuka mucecekesha. Heza umwana uburenganzira bwiwe, akubwira ijambo umbwira ati nibyo, ariko yo warugize gutya. Wumva igitekerezo cy'umwana umutega amatwi, kuko abana bafite ubwenge. Niyo mpamvu abana basigaye bakora ibintu batabagishije inama ababyeyi. Ikindi ku abantu uno muryango sindi kumenya neza, sindi kuyibuka nawe bagiye uyu muryango w'uyu mukobwa